nyaman ngelagengan tambahi pada tretan duduk ngalak raki bernama pote duta nyaman orang mau tang tretan duduk bila naki ejak hoja setoran bulanan au betahunan salah kita majer bertanah ape soan ya tombu kia duma emo na benga praben tretan duduk sepangorpi ya nyaman kia abini paraben ki emo ngajeri abini pangorpi ya nyaman nyolo paki. Duta nyaman mun ngakan lontong tretan duduk paling nyaman ye ngakan pao duta nyamanan di anak setong tretan duduk paling nyaman di anak sapo